Gũkũ nĩ itũũra rĩa Kawangware, kaunti ya Nairobi. Cemania na David Okwach ũrĩa ũtigĩte andũ na kĩmako thutha wa kwandĩkithia imenyithia atĩ nĩ aretha mũgũri wa higo ĩmwe yake nĩ ũndũ wa thĩna kũmwĩhotorera mbaru. David ũrĩa niwe irigithathi rĩa nyũmba ya andũ kenda agathiĩ university na gũthomera kothi ya waki ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ĩna thoko nene gũkũ bũrũri-inĩ ni arauga. Nimesomea civil engineering diploma level mwaka wa 2013. Nilikuja Nairobi mwaka 2014. Kutoka hapo nimetafuta kazi na sijapata. Sasa nataka nisaidie familia yetu nyumbani. Hihi niki gitumite anirire kiiga kiu giake kia mwili? Kwa sababu sitaki kuangalia hii mambo ya sitaki kuingilia mambo ya crime kwa hizi vitu ndogo ndogo na sasa ile maisha yangu. Sasa naweza tu afadhali niuche tu hiyo figo yangu ndio at least watu wasome. Mimi pia nione kama nitasaidia. Okach arauga ni akinyite mwisho thutha wake kuria thina na thengia gwetha wira makambuni-ini ona miako-ini ndari ateithika thengia gukorwo na githomo kinene. Thina wake ni uriku hari kuona wira? Yesa sikuwa na alternative otherwise nyingine. Sio tu nilikuwa naona tu hapo hiyo tu peke yake. Kwa sababu hata nikwambia tu sasa kunajua nimejua hata hao masisters wangu na hao mabrothers wangu nataka kusoma. Wasipoendelea kutoka hapo, mimi bora ndio wataniangalia tu. Wanataka usaidizi kutoka kwangu, mimi pia nataka nisaidie wasasi pia ndio wako hapo. Sasa nione at least hata kama nione tu ni risk life yangu. Better you die than to suffer for long. Sasa nimeona tu at least hao wasaidike kama mimi hata kama one person kama nimeenda lakini nifanye tu usaidizi nisaidie hao wengine. Higo nĩ kĩĩga kĩmwe kĩa mwĩrĩ kĩrĩa gĩthambagia gĩko mwĩrĩ-inĩ na gĩko kĩu gĩkauma gĩta thigino kana mathugumo. Okwach arauga we nĩ akinyĩte mwisho nĩ mathĩna marĩa agereire ũndũ ũmwe na nyũmba yake. No Okwach arauga we nĩ akinyĩte mwisho nĩ mathĩna marĩa agereire ũndũ ũmwe na nyũmba yao na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũtigarĩte mũnene wa gwĩteithia. Kila kitu nafanya kuna negative na positive. Sasa nilikuwa naomba tu afadhali niende kwa hiyo process ya surgery nirudi kama niko sawa. Afadhali hao wasome. David nionete aguri eri umwe kuma bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro na umwe kuma bũrũri-inĩ wa India. Hari andũ aya eri mũgũri wa kuma India niwe ũmũhete kĩgĩna kinene kĩa mũigana wa ciringi milioni 1,300 na ũndũ ũrĩa arĩ na guoya mũno naguo nĩ atĩ ndarehoka mũgũri wake tondũ nĩ nginyagia athiĩ nginya bũrũri wa India. From there nilipata someone from Sudan, mtu kutoka Sudan, lakini venye alikuwa ananifanya ni willings. Venye alikuwa anasema anataka private hospital, anataka na private doctor. So that haikuwa ni sound kwangu, sababu I may die on the process. Then nimepata tena mwingine alikuwa anataka India. Alikuwa kubali kunitumia pesa ni process some document ya kwenda na down payment ya 800,000. Then the remaining itakuwa kama asafanya surgery. So but that one mimi nilikuwa naona tu at least kama hiyo inaonekana hata kama inaonekana mzuri kidogo. Naona tu at least naweza somesha hao wengine na watu waendelee tu na maisha vizuri. Riu ihoya riake ni angiona mundu kumuteithĩrĩria kuona wira no akorwo agiteithika. Thina wira gwate ni mwarimu ona thengia wa mwanake uyu gukorwo athomete atigetie tu o kwendia ciĩga ciake cia mwĩrĩ. Ni akorwo akiuria andu a wendi mwega makorwo makimuteithia niguo ahote guteithia ciana ciao na aciari ake. Ngiripotera Kameme TV kuma Kawangware, niĩ Ngetwo Njihia Grace.